harimo ba junior secondary barabare momone kaitene kani bereti asiadi barabe nana ba GSS bairana bono ntute mathomo ya witana mbere nana ni kaba mami maskuru bakiari obisini ya kegangoro harimo ba bereti ya bunge bokumere ntubuke enda kuna ne bakonde kone TSC yora betikandie kenda basoka mbere kire mathomo yo. Mwalimu Power! Tunasema nini? Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Mugomo warimu ba junior uthiete na mbere ndeni ya nthiguru ya Kenya muthenya we munthi ba kaunti ya Tharaka Nithi bararingaringa goti kwa mubunge Kareke Mbiuki bakiendaga mbegwa na tigo gutumana kiri mbunge nene. Tumetengwa, mwalimu amekasirika, mwalimu hajafurahia, mwalimu amewekewa mzigo mkubwa na mwalimu karibu kufa. Ndio tunasema ya kwamba punda amefanya nini? Bariuga ki budget ino ejete kuruthwa. Budget ino ejete kuruthwa ya mweri wa 6 ya thirikari. Arimo baba bekiro mubangoni na batengerwe mbesha nikenda nabo bandikwa into permanent basis nikenda batikarete thina no iriku bekareta na babange bandike ni TSC na bena barua na bagwatage misala tera bagwataga irie batirie timbesa yuba gwataga mbunge no kubegwa na gutigira bakobekera kanyamu tugikinya mwanko yujite wa kithirikari. He is the representative of this constituency and the matters which we are raising are matters which touches the functions of the member of parliament, which in particular is the budget making process. Wakati bajeti inaundwa, aende hakikisha kwamba na wabunge wengine wote hakikisha kwamba tumewekwa pesa ambayo itatumika kutuajiri katika permanent and pensionable. Arimo baba baugite kiama gia TSC kira kiandikaga arimo gitwire kubaringithia chenga na kubathiurukia kibaumaga na nyuma. Tulidhani ya kwamba serikali wanatupea kandarasi ya mwaka moja kisha watupee barua ambazo ni za permanent and pensionable. Lakini serikali ni kama walikuja nyuma zetu na wakatulamba na wakutupea zile barua. Bainyiritie aciari kaba bagwatie ndwa ino na njiri ya kuigana bao mechie no ntugutire buana ba junior bakuthikuruda cukuru na batikwirigira gucoka macukuru mamaru aruru. Katugatire aciari nabo ibere baigana bao mechie no ntona ara ana cukuru tiengo ibaene ono Ntugwatie ndoa. Aciari ibaigana mechie asiari inyabo iba umire street ni ibatiga kwenerwa ana kwengoge ekuruteka cukuru kwegera kene beti na nara kuthongoda kuchetha gakuro na kurea kurukia arimo baba baugite ngiri 17 ira bakunenkerwa mweri kiringithanwa na mathina ira bakuona ikang'orangorio cukuru ciojurite mathina nkutho shida ambazo walimu wanapitia kila siku kwa uchungu mwingi sana. First of all, ukianza pale staff room, chai tunalipa, chakula tunalipa, mambo mengine tunalipa, transport tunalipa, mtu ako shule ambali kutembea kufika huko, it is very costly for the teacher. Na sisi kama walimu wa JSS tunasema enough is enough. And teachers ibatiga ototomera messages sia threats. Yes. We are not going to buy their threats. Yes, we are not going to buy their threats. We are standing firm. Togechoka chukuru nuanga on permanent and pensionable. Otie mwalimu gachoka chukuru ona arimo bakubanga gochoka. Arimo bara tokabagira chukuru. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Bitagwa Martin Mogambi.